memandangkan bila harga 100 nang itu duit palsu masih diikuti impian. Jadi hari ini ulun mengatakan abang mengoti duit orangnya pendusta. Allah pendusta. Jadi berlanjut kami bermadihina baik langsung turun kita baju kita jadi lawan biang amun ninya turun di sini katinggian amun ulun gugur nilai banyak karugian pas ulun tahan tak bepatah pinggang Lalu berlanjut ulun nama narusakan jadi aja sudah itu mah araihakan tapi 100.000 ketahuan duit mainan marah duitnya unjuk lawan kain nang duit